nimba ahangaha mu Rwanda hari aba content creator bakunzwe cyane kurusha abandi, uwitwa Kiramani ndetse n'abamenya nabo baza ku mwanya wa mbere. Ahangaha mu Rwanda niho wapanga top 5 y'abantu bakunzwe cyane mu gukina filimi nyarwanda cyangwa se abantu bakora filimi z'ubwenge ngo haburimo bamenya cyangwa Kiramani. Bibaze ko abangaba bose bagenda bakurikirwa n'abantu benshi ku mbuga zabo zigiye zitandukanye, haba kuri Instagram ndetse na YouTube. Abangaba bose bakina filimi nyinshi zigakundwa, kandi ahangaha mu Rwanda ndakeka ko nta muntu wabukunda filimi nyarwanda akaba atabazi. Dore ikibazo kiri ku mihanda aricyo nanjye ngira ngo nkubaze. Uyirebye hagati ya Kiramani ndetse n'uyu musore witwa Bamenya, ninde washyira ku mwanya wa mbere? Jya muri comment umbwire. Uyu mwaka watambutse hari amakuru yari gucicikana ku mihanda avuga ngo Papa Sava arenze Bijo Bija, abandi bati Bijo Bija arenze Papa Sava. Icyo gihe nibwo naje kuba nakigira inama nkora ikiganiro nkerekana tumwe mu duce Papa Sava yagiye akina twakozwe cyane, fata n'utundi duce twa Bijo Bija yagiye akina ahantu henshi agiye hatandukanye ariko tugakundwa cyane kurusha utundi twose, byose biteranyiriza ahantu hamwe nkora ikiganiro ndiko bavugaho. Nuko maze kuvuga ibigwi byabo mu kiganiro kigiye kurangira, nsaba yuko bambwira umuntu babona urenze undi. Icyo kiganiro nkimara kucyaploadinga cyahise kiflopinga, gusa nyuma y'iminsi mike cyane mbona kitangiye kuzamuka, none kugeza ubu ngubu kimaze kurebwa n'abantu 31,000. Ngira ngo uri kwibaza ngo kuki nababaje mu kiganiro ngo ninde urenze undi, comment nyinshi zaje zivuga ngo iki. Muri kino kiganiro cyarebwe n'31,000, bamwe mu bantu batanze comment, abantu benshi bavuze ko Bijo Bija arenze Papa Sava. Ese nawe ni kubibona? Numara kureba kino kiganiro ituza kujya muri comment, urasangamo link ya cya kiganiro nacyo ujye gukireba udusigire comment kuri cyo. Gusa mu nyemero no munsi tuganire kuri bano legend babiri ariwe Kiramani ndetse n'abamenya, noneho nawe uze kujya muri comment umbwire hagati y'abamenya ndetse na Kiramani ninde ubona urenze undi. Gusa kino kiganiro cyo tugiye kugira amategeko tugenderaho. Kino kiganiro ngiye kubanza bereke video bagiye bakina zigakundwa n'abantu benshi kurusha izindi zose bakinnye. Icyo ni kimwe mu bintu biraza kuba byadufasha guhitamo neza. Ikindi kintu cya kabiri ni ukureba ibikorwa byabo haba kuri YouTube, dore kandi naho babicisha, turebe filimi zabo se zirebwa gute, bafite ababakurikirana bangana gute, abo ndavuga nk'aba subscribers, ndetse tujye ku rubuga rwa Instagram tubanze turebe bafite aba followers bangana gute. Nitumara kumenya abantu bose babukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo n'ibikorwa byabo uburyo birebwamo, birahita bidufasha kuba twamenya ngo uwa mbere ninde, uwa kabiri ninde. Gusa nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no YouTube channel bayita Mese Empire Talks, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Kino kiganiro bakita bimenye, nimba wagikunze kora like. Muhaye ikaze. Dore tumwe mu tuvideo bakoze tugakundwa cyane kurusha izindi zose. Uruhemwe. Allah kama azbeza shino. Sakwe sakwe. Sakwe sakwe. Sakwe sakwe. Avuga ngo soma. 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 Wona zisinzi nyina. Iwagani. Reba nka kiriya cy'urudasha turashize none uriya sharu nyegetseho nakumva ari sawa. Ngira ngo nimba urureba andika amanota 5 ku muntu wabonye wakitinze neza kurusha undi. Tugiye kuba twajya kuri cya kintu cya kabiri rero. Tugiye kuba twarebera hamwe ubundi bano bagabo nimba bakora filimi ese zirakurikirwa, ninde se ufite aba followers benshi cyangwa se aba subscribers benshi, ninde munyakazi muri make ninde ugira views nyinshi kurusha undi. Reka dutangire kuri no mugabo witwa Kiramani. Ibaze ko Kiramani kugira ngo yemere kunari munyakazi, ibaze ko afite account zimaze kumenyekana zigera kuri 3. Dore nk'iyi YouTube channel ye yitwa The Kingdom, ifite abayikurikirana barenga 187. Kugira ngo ubyemere kuntu Kiramani ari muri Jeni, ibaze kino YouTube channel ye ariyo YouTube channel agira ntoya kurusha izindi zose. Bivuze ngo izindi tugiye kuba twakurikizaho nizo nini kurusha iyi ngiyi.
kandi nimba abantu 100,000 baremewe gukora subscribe kuri YouTube channel ye kugira ngo bajye babasha gukurikirana ibikorwa bye, ni ikintu kiba gikomeye cyane. Nawe niba ushaka kuba ku muryango mugari wa Mese Empire, kora subscribe hangaha ufungure inzogera kugira ngo tuzayicikwa ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Ino channel ya Killerman ariyo The Kingdom amaze kwa uploadingaho video 174 zikaba zarinjije aba subscribers bangana gutya. Nako ngako kandike. Ino channel ikurikiyeho bayita Killerman Empire, nimwe muri channel Killerman yatangireho ibikorwa bye bwa mbere, ifite aba subscribers 419. Ibi ngibi bivuze ko ari hafi kimwe cya kabiri cya miliyoni. Dore ahantu rero naheraga mabwira ko Killerman ari munyakazi. Nkuko bigaragara kuri no YouTube channel ye afite aba subscribers 419, gusa amaze kwa uploadinga cyangwa se amaze gukora video zingana na 988. Killerman yaje kuba yakora content nyinshi zaje zikundwa kuri no YouTube channel, ndaza kuzibabwira. Ino channel tugezeho ni igikoko, ibaze ko ifite aba subscribers 763 hafi miliyoni, kandi nayo ni ya Killerman bayita Big Mind Empire. Uyu Killerman kuri ino channel yitwa Big Mind Empire amaze kwa uploadinga video zingana na 914. Kano kantu mukandike nako. Ibaze kugira YouTube channel zirenze ebyiri, n'ukuntu gukora video haba kuyishutinga, kueditinga byose kuntu bivuna, ndetse no kuba wakandika byose biravuna, ariko ukaba washyiraho video hose zingana na 900. Kano kantu mwongere mukandike. Noneho munyemere tujye ku ruhande rw'abamenya, tubanze tumenye we ahagaze ati. Kugeza ubu ngubu bamenya afite YouTube channel imwe ariyo Bamenya series itambukaho n'ubundi content yitwa Bamenya cyangwa se film yitwa Bamenya. Iyi Bamenya series yaproduce video zingana na 512 gusa. Zino video zinjiza aba subscribers 741. Ubu kugeza ubu ngubu Killerman ahagaze neza ku rubuga rwa YouTube kurusha Bamenya, dore ko amurusha aba subscribers ahantu henshi agiye atandukanye. Killerman afite YouTube 3 zifite aba subscribers benshi, gusa nk'iyi Big Mind Empire irusha Bamenya series yonyine. Kuko ahangaha nkuko bigaragara Big Mind Empire ifite aba subscribers 763, noneho Bamenya ikagira 741. Ni ukuvuga ngo kuri channel imwe ayo Big Mind Empire Killerman arusha Bamenya hafi aba subscribers 300. Noneho ahangaha munyemerere tubanze tumenye ngo ninde ufite views nyinshi kurusha undi. Dore muri video zose Killerman yagiye shootinga cyangwa se yagiye akina, dore zagiye zirebwa n'abantu benshi kurusha izindi. Iyi ngiyi yarebwe na 1,200,000 imaze umwaka umwe kuri urubuga rwa YouTube. Iyi ngiyi yarebwe na 2,200,000 imaze umwaka umwe nayo kuri YouTube. Iyi ngiyi nayo yarebwe na 2,200,900 nayo imaze umwaka umwe. Ngira ngo nkuko bigaragara turetse video Killerman yagiye akina zarebwe n'900,000 hafi miliyoni, video afite zujuje miliyoni kuzamura ni video 3 gusa. Gusa mwibuke ko Killerman tutari kubara video yagiye gushutinga ahandi, ahubwo turi kubara video ziri kuri channel ye gusa. Ni video 3 zaregeje abantu miliyoni bazirebye. Kuri ino ngingo yo kurebwa mbanza bamenya kubye Killerman inshuro nyinshi, dore ko afite video nyinshi zagiye zirebwa na miliyoni. Gusa nawe witegereje neza ubona ko zino video zose zimaze hafi imyaka 5 n'irindwi, mu gihe Killerman we ziba zimaze umwaka umwe. Dore nk'iyi video yarebwe na miliyoni 1 mu gihe cy'imyaka 7. Dore nk'iyi video nayo yarebwe na miliyoni 1,200,000 mu gihe cy'imyaka 7. N'iyi ngiyi nayo yarebwe na miliyoni 1,200,000 mu gihe cy'imyaka 7. Iyi ngiyi yarebwe na miliyoni 1,400,000 mu gihe cy'imyaka 6. Naho iyi ngiyi yarebwe na miliyoni 1,800,000 ikaba imaze imyaka 6 nayo. Iyi video yo yaciye agahigo kuko yarebwe na miliyoni 3,200,000 mu gihe cy'imyaka 7. Killerman wafite video 3 zarebwe n'abarenga miliyoni, mu gihe kuri Bamenya wafite video 6 zarebwe n'abarenga miliyoni. Nimba wagiye wandika kanuko kandi reka tunajyane ku rubuga rwa Instagram tumaze tumenye ninde ukurikirwa cyane kurusha undi. Aha ngaho kuri Instagram ugiye kumirwa ukurikije imibare n'abagabo bose bafite. Twese turabizi ko Instagram ndetse na TikTok ari zimwe mu mbuga zorohereza aba content creator kubona aba followers mu buryo bwihuse. Gusa kugeza ubu ngubu uwitwa Bamenya Rwanda cyangwa se izina akoresha kuri Instagram afite aba followers 83,100. Aba followers 83,100, akaba followinga abantu 807, akaba yarakoze post cyangwa se yarauploadinzeho video zigera muri 301. Uwitwa Killerman we bamwita Killerman Major Daddy afite aba followers 383, akaba following abantu 572, akaba afite post 4,126. Ndagira ngo mve kano kano neza. Uwitwa Bamenya ku rubuga rwa Instagram afite abamukurikirana barenga 83,000. Noneho Killerman akagira 383 by'aba followers. Aha ngaha birumvikana ko Killerman aba followers be bakubye aba followers Bamenya inshuro zigera muri 4. Sasa gira ngo nimba ukurikiye detail kuri detail, ndagira ngo ujye muri comment umbwire ukurikije ibintu byose twagiye tuvuga, haba ku ba followers bose bagiye bafite, aba ba subscribers, abantu babakurikirana ku rubuga rwa Instagram ndetse na YouTube, byose twagiye tubirebera hamwe. Wejya muri comment umbwire ari Bamenya ndetse na Killerman ninde ubona urenze undi. Wandika izina rye maze udusangize impamvu mushyize ku mwanya wa mbere. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe hano ufungure inzogera kugira ngo tuzayicikwe n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Reka nabasezere nge mwamanaga banyita Promise, the king of this upward +251 KF 234 nyita Mese.
ndabakunda cyane, duhure mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao. Pascal nziza muvandi abashyitsi bicaye si uno muceri ntabwo wahiye wari wambuze sha inshallah